Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sudah pagi Bu? Mudah-mudahan semuanya selalu istiqomah iman dan Islam. Hati selalu berzikir mengingat Allah. Senantiasa diberikan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zufrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul Syekh Mudir Ma'had Bahrul Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah wa mudarrisihi wa jami'il asatidah wa tullab wa talibat. Yang tak dapat saya sebutkan